हाग्रामा सार दैदेननाय दोलो नङाब्ला जोंनि बिटिसिआव मोजां सरकार जागोनखौ जों नुहुराखै नङा हाग्रामा सारनि अनगायै बिटिसिखौ सालायनो हानाय दिनैसिम दोलोबो ओंखाराखै आरो दोलो जों नुखायाखैबो गोदानै पुनरै जोङो आवगाय जेरखम शिप बे शिप महरै जों नांगौ टटेलि फेलार बे इउपिपिएल सरकारनि इलेक्शननि सार्टआव भट मोननो थाखाय जेबादि खोथा होदोंमोन मोनसेबो खामानि मावनो हायासै 2 बोसोर जाबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि मिडियानि जुगै आं मोनसे खोथाखौल' बुंनो लुबैदों एसे सिगां जोंहा जोंनि सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि नेहाथारिया नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायखाबाय मिटिंनि जरियैबो आरो बा ससियेल मिडियानि जरियैबो आं बेखौल' बुंनो लुगैदों बिपिएफ दोल जिहेथु जोंनि बे हाग्रामा सार दैदेननाय दोलो नङाब्ला जोंनि बिटिसिआव मोजां सरकार जागोनखौ जों नुहुराखै आरो जानायबो नङा हाग्रामा सारनि अनगायै बिटिसिखौ सालायनो हानाय दिनैसिम दोलोबो ओंखाराखै आरो दोलो जों नुखायाखैबो मानो होनोब्ला दा रायजो राजा बा जोंनि नैबे दानि सरकारखौहाय जों बुंनाङा गावसिनि रायजो राजायानो गोबां गाज्रि मोजां सोंखारिबाय जायनि फलाव दिनै फेलार गभर्नमेन्ट होननानै जों बे गभर्नमेन्टखौ बुंनो हायो ओंखायनो जोङो लुगैदों इमिडियेट थाबैनो जोंनि बिटिसिआवहाय गोजोन थासारि बा मोजां आबहावा लाबोनो थाखाय जोंनि हाग्रामा सारखौहाय गोदानै पुनरै जोङो आवगाय जेरखम शिप बे शिप महरै जों नांगौ आरो जोङो एकदम गोख्रोङै जों सोंखारिदों इमिडियेट जोंनि बे सरकारखौ जोङो हाग्रामा सारनि आखायाव गथायफिनो जाहाथे जों मोजाङै मोजां जों सालायलांनो हायो गोजोन थासारिखौ जों लाबोफिननो हायो मानो होनोब्ला दा जोंहा गोबां बुंनांगौ बाथ्रा थाबाय जे जिनिसा जाथावै जिनिस जालांगासिनो दं बिटिसिआव माबा अनेक दा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो जोङो माने अयथासार लासिं सिंफोर बादिसो जों मोनगासिनो दङ इउपिपिएल सरकारनि जिथु कमिटमेन्ट होनायमोन बिथांमोना गावसोरनि कमिटमेन्टखौ लाखिनो हायाखै आरो बे बिथांमोननि सायाव गोथौथार थगायनाय खालामदों होननानै नोंथाङा बुंगासिनो नामा टटेलि फेलार बे इउपिपिएल सरकारनि इलेक्शननि सार्टआव भट मोननो थाखाय जेबादि खोथा होदोंमोन वान भट वान जब बेफोरबादि गोबां गिदिर सार्ट होदोंमोन बिथांमोना रायजो राजानि सिगाङाव दा टटेलि फेलार मोनसेबो खामानि मावनो हायासै 2 बोसोर जाबाय आं दिनै बनगाव ब्लक कमिटिनि मोनसे सासे व्यक्ति जानानै जोंनि बिपिएफ दोलोनिबा सासे दायथ'गिरि जानानै आं क्लियारलि बुङो टटेलि फेलार बे वान भट वान जबा गैखाला जाखाला आरो बुंनो थाङोबाथ' आङो बिराद दुखु मोनो नैबे जा एनडिएफबि फंबाय बिदा फंबायफोरनि बाथ्राखौ रायलायनांगौबाथ' आंनि खुगानिफ्राय रावानो ओंखारनो नागिरा बेसोरखौ बिथांमोना ओरैबायदि थगायनानै दोनबाय ओरैबायदि जगायन' खालामनानै दोनबाय আমি কেন্দ্ৰীয় ইউথ বিপিএফে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আমি বিপিএফ দল জন্মৰ পৰাই ইউথ বিপিএফ হিচাপে আছোঁ আমি শক্তিশালীভাৱে বিগত সময়তো ইউথ বিপিএফে কাম কৰি আহিছোঁ দলৰ হৈ ৰাইজৰ হৈ গতিকে আগন্তুক সময়ত আমি ইউথ বিপিএফক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিসকল নতুন জেনেৰেশ্যন আমাৰ লগত থাকিব ইউথ বিপিএফ থাকিব তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগিব ৰাইজৰ মাজত যাব লাগিব দল বিপিএফ দলৰ নীতি আদৰ্শ গোটেইখিনি ৰাইজক ক'ব লাগিব আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা শক্তিশালী ভূমিকা যেন পালন কৰিব পাৰে ইউথ বিপিএফে তাৰ কাৰণে আজি আমি কোকৰাঝাৰ জিলাত আমি ইউথসকলক লৈ এখন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত ইউথ বিপিএফ মানে গোট খাইছিল মই আজি আনন্দিত হৈছোঁ যে ইমান ইউথ আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে মই ভাবোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আগন্তুক দিনত ইউথ বিপিএফে আমাৰ বিপিএফ দলক আৰু সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি আমাক বিপিএফ দলটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আজি আশাবাদী পুনৰ বিপিএফ দলটো শক্তিশালী বনাবলৈ আপোনালোকে কি পদক্ষেপ ল'ব চাওক আজি বিটিচিৰ জনগণে এই কথাবিলাক কোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যি পৰিৱৰ্তন বিটিচিৰ সপোন দেখুৱাইছিল তেওঁৰ যি পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান আছিল আজি বিটিচিৰ জনগণে এই পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান তেওঁ ক'তো দেখা পোৱা নাই তেওঁ কৰবাত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিলে নে স্কুল কলেজ নিৰ্মাণ কৰিলে তেওঁ বিটিচি 2 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে চৰকাৰ তেওঁ এই 2 বছৰত কিমান কাম কৰিলে আজি ৰাইজক দেখুৱাব পৰা নাই ৰাইজ জল পট সকলো কথা গম পায় ৰাইজে
ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, বিজ্ঞানৰ যুগ। গতিকে এইবিলাক ৰাইজে আজি আমাক BTCৰ সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে আজি আমাক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে 17 বছৰে যি ৰাইজৰ কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈছিল BPF দলৰ চৰকাৰে, পুনৰ আমাৰ BPF দলৰ চৰকাৰ লাগে। আজি ৰাইজে এনেকুৱা কিছুমান কথা কয় যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক উফৰাই আকৌ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়াক BTCত বহাব লাগে, BPF দলে দায়িত্ব ল'ব লাগে। আমি কৈছোঁ সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ BPF দলৰ প্ৰতি আছে, ৰাইজৰ মৰম BPF দলৰ প্ৰতি আছে। নিশ্চয় ভগৱন্তই আমাক সহায় কৰিব যদি আমি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিছোঁ। গতিকে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে আকৌ ৰাইজৰ কাম কৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ আমি, আকৌ ৰাইজক সেৱা কৰিম যদি BPF দলৰ চৰকাৰ হয়। আহি থকা 2023ত BTCৰ BPF চৰকাৰৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহি আছে বুলি কৈছে, কি ক'ব? এইবিলাক হৈ থাকিব।